Om Swastiastu. Bertemu malih sareng Titiang Citra ring channel YouTube Titiang. Nggih dumugi ide dane para semeton Titiang sareng sami pada kena rahayu nggih. Mekarya utawi bekerja dari rumah saking jero puri griya sewang-sewang mangde pada kena rahayu. Rahinane mangkin garji tepisan manah Titiang riantukan Titiang jagi nguwacen cerpen malih. Cerpen Mabasa Bali sane kekawi oleh pengawi sastra Bali modern saking Karangasem. Nggih. Kekawian saking Beli Nyoman Agus Sudipto. Cerpen puniki nenten liyan wantah kekawian sane pinih anyar sane sampun mungguh utawi munggah ring koran media Suari. Titiang ngambil saking Facebook Beli Nyoman Agus Sudipto nggih riantukan dane pulih nge-share puniki ring Facebook. Titiang ngambil saking Facebook dane cerpen puniki becik pisan riantukan mepiketan sareng kahanan jagat sekali mangkin mepiketan sareng pandemi corona puniki taler mepiketan sareng berita sane pulih ngawinang makesami puniki sedih utawi khawatir indik corona puniki nggih. Cerpen sane memurde PMI. PMI puniki sekadi ida dane sane sampun uning niki PMI Pekerja Migran Indonesia sakewanten ring cerpen Beli Agus Sudipto puniki titiang nenten uning napi ke PMI puniki Pekerja Migran Indonesia utawi singkatan saking wastan tokoh Putu Merte Intaran patah taler PMI. Dan puniki taler Putu Merte Intaran puniki geginane utawi pekaryane puniki dados PMI kianten nggih. Inggih nenten panjang malih titiang matur. Sane mangke titiang jagi ngawitin nguwacen cerpen sane memurde PMI oleh Nyoman Agus Sudipto. Durus biasa ya. Putu Merte Intaran. Tuah besen entuh ani tepukina ditu. Ditongos dewek nih duduke, mewadah dus mekaput ban kamen batik. Beseni entuh ketulis di daluang abidang. Tu sing ade besen apa buin? Dewek nih duga si entuh sube mekepus pungset. Miribang subeman ajake. Subeman rungwang nanging ngujang ku tange. Dije tanah tongos ni mendem nyame catur nih. Di natah ninyin. Di umah ninyin. Di jelanani anincen mependem. Miribang sekancan petakone entu tuah guru rupakene ani nyidang nyautin. Menyen guru rupake ani ngutang buah basang nih. Ngutang buah tresne ani sujati begeh anake edot milu ngelahang. Putra pina kesentane ani lakar ngeliwatang kesengsaraan hidup apang tusing nemu neraka. Nanging ngujang di subane putra pina kesentane ani arepang ade di mercepade lantas kekutan. Nyen sujati dadi hati melaksana begitu. Petakon anis setate kesautin ban suaran sepi. Mekelu pesan Putu Merte Intaran bengong di malun jendela tongos ni jani mekarantina. Peliat ni joh sawat, nuduk pejalan ni ani subuh mekelu lewat. Pejalan ani subuh selai tiban ke jalanin. Pejalan hidup ani ke jalanin pedidi. Tus yang ada mimi, bape, lan nyamu. Nanging ditongosne Putu Merte Intaran ipidan ngoyong, sujatine mekejang ditu berasang cara nyamu. Di Yayasan Panti Asuhan Tatuang Asi, Putu Merte Intaran nongos.
Ditu dewek nih ngide hangkian. Ditu dewek nih melajah. Ento mekade putu merteintaran nyidang nyalan sekancan pekewah hidup. Pakeh lan pahit hidupe subuh biasa kerasa yang asah hidup lan mati nih patuh. Di yayasan putu merteintaran kepiara oleh Mbok Made Oke. Uling mare duduke Mbok Made Oke miare lan nyayangin putu merteintaran. Ditu putu merteintaran mutang lampah lan tresna. Kujang ban ngwales tresnane tuh. Dia tentu sing dadi guru rupakane putu merteintaran nanging tresnane Mbok Made Oke kadi samudra tanpa tepi. Kadi langit ane tusing tepuk di Jawa atas nih. Menjani kengken kabar nih Mbok Made. Enu ragane megai di yayasan. Kito petakon dikenah nih putu merteintaran. Perjani dewek nih suut bengong. Tinggalina HP nih ane ngelit di pesariane. Mekite dewek nih nilpun lantas bung. Putu merteintaran ngojok pesariane. Pejange sirah nih digalengi. Edot dewek nih nyidang mesari lelep lantas tusing bangun buin. Ngujang buin hidup buka kini. Apa buin arepang? Peninggalannya putu merteintaran ngidem nanging ngerebes pesu ye. Usapina yeh peninggalannya nganggon tisu. Bejeke tisu nih lantas kutange di tong sampai. Buin dewek nih nega di malun jendela kamar tongos makarantina. Buin kenah nih ngumbare mongpong peteng ani dedet. Nundunin sepi ani sebilang wai teke nimpalin dewek. Duga semare nyumunin berangkat kemu megai ke kapal pesiar. Tunangan lan keluarga tunangane milu ngatehang neket di bandara. Timpal nih ane ajak ke megai di restoran milu masih ngatehang. Setonden berangkat tunangane putu merteintaran ngelut teke dewek nih tur mau besen. Enggalin mewali nah beli. Tiang pasti ke setate rindu ngajak beli. Munyine entu setate inget tanga. Nanging jani disubane dewek nih mewali uli kapal tusing taen ada nilpun. Tusing ada nih nakonang kabar. Kadi rasa tusing taen kenal. Sat make subuh pegat batu. Sujatene ane mekade dewek nih enu egar nyalanin hidup tuah tunangane. Ane setate ke arepang lan sekancan ipian yening suba sukses megai di kapal. Tuah lakar nyalanin hidup ajak dadu. Nyalanin suke lan duke. Lakar nambunang pegawai meli umah apang ada tongos. Buin pidan nangun gerhaste asrama. Nanging jani mekejang ipiane puren. Ilang sekadi anyudang belabar. Putu merteintaran nyeselin pedewekane ane setate pedidi uli cerik. Kekutang ban guru rupake jani buin keengsapang ban anak ane sangat tresnain. Apa pelih dewek nenu madi? Nada HP ne memunyi. Ada telepon. Timpalnya ane ajak ke megai di kapal nilpun dewek ne. Timpalnya bareng ajak ke mekarantina. Ditu lantas ajak ke dadul metuturan. Ngujang cai di kamar tuh. Tiang tuah bengong doen beli. Subemet pesan dini mekerangkeng cara kedis. Men beli ngujang tuh. Pato masih bengong. Menapa cuma gaya ini awak mekarantina dini.
Yen putu nulungan konden ngelah keluarga nih angon beban. Yen beli subuh kangen san teken pianak Juma subuh dot kumpul bareng. Beli subuh aget ada nih ngelah keluarga nih ada lah kerojok yen yang subuh suut makarantina. Mentiang nyen lah kerojok. Uli cendik tiang sing lah umah, tu sing lah nyamu, tu sing lah berayu, tu sing lah desa, ane lakar tekain yang mulih. Yen dadi di depan subuh tiang mati dini di tongosi karantina. Tiang tu sujatene tu sing jejah aja virus corona beli. Tu sing ada rasa takut mati. Mekejangan yang harapan subuh hilang. Sing dadi keto butuh mekena. Beli ipidan dugasin nulacur tu sing ada nak ngerumuan. Di subane beli megae ke kapal kanti subuh pang pitu jani. Mare anake ngakui nyamu. Sebilang mare teku le kapal begah nage gagapan parfum luar negeri ada nage baju lan minuman luar negeri. Mekejang ngauken bos. Mekejang makin. Pepes pisagane melali mulih ngurte sambil ngajakin minum. Nah, ibi beli manil pun idogler. Ani subuh mulai maluan mulai karantina. Idogler metuturan dewek ni cek cara cicing berung. Kememai ulahe mulai ke desa tolak aja kerama desa ni. Nyamane tuh sing ada bani pahok. Aduh, kalengen lah karena konang kabar. Ani pidan ngakui nyamu perjani pui. Ani pepes enjoy negagapan parfum perjani ngejoh. Pisagene ani bangang ide baju sebilang teke perjani orang idogler apang tusing nongos di rumah nih. Jejeh nyanan tertular virus. Wih, sujate nih idogler nak subeng ngabu surat keterangan sehat tusing terdampak COVID-19. Apa buin dewek nih menjanji lah ker isolasi diri di jumah dogen tusing kije-kije. Masih tusing banget. Lantas jani idogler numpang nongos di misane ane keramane ngerti lan medalem nyamane ane megai dari PMI. Meniraga yang subuh dadi pesu kijel aku beli. Yen beli pasti mulih karena kerama desa lan penyaman beli ini subuh ngerti lan nerima. Menian putu lakar kijeng oyong. Antus subuh ane kenang tiang beli. Kijel aku. Yen ke rumah tunangane sinah tuh sing terima no. Apa buin kayang jani tuh sing nyambung ortane. HP-ne sing aktif. Subuh kenyal nelpon lan nge-WA tuh sing ada walesan. Ngujeng kati gitu tunangan putu nih. Mirip bang keluargane tuh sing mang buin ngelanturang pejalan ajak putu. Mirip gitu beli. Nanging yen mulai saja dewek nih tresna ajak tiang pasti ke tuh sing ento anggone jalan lakar nyaru-nyaru buka kini. Nah, deto sangat ange. Jani putu man galah melajah lan pengalaman. Ulian cara kini gumine dadene putu nawang. Nyen sujatene ane tresna ajak putu. Yen sujatene inget ngajak putu. Apang tuh sing kadang mekelu bakat jalanin. Nah beli. Suksema banget subuh metueling tiang. Amun entu malu beli tiang lakar nyempang malu. Lantas putu merta intaran nutup telepon nih. Sujatene dewek nih sebet pesan nanging kujang ban nuturang. Mula pedoman hidup cara kini. Ulin cerit setate mondong lare lan sengsara pedidi. Guru rupa ke tusing tawang, penyamaan masih tusing tawang, kawitane uling dije masih tusing tawang. Miribang dewek ne cara satu jaya pranu, hidup pedidi ulian selamat uling gering agung. Nangin lungan nasib ni jaya pranu, duduk ke ban raja lan kepiara di puri. Nanging pemumput ni mati ulian tresna lan lara. Dewek ni hidup ulian apa?
Ulian tresna imemelani bapa ane tusing kerestuin. Apa buen dadi pi anak bebinja. Lantas apang tusing dadi kegedekan gumi payu mekutang kudu-kudu anu hidup buka kene. Lungan jani subuh deweke mati dini. Bang mati uyak gering corona. Apa buen harapang? Miri bang besen ane ketulis di daluang entu nyinayang dewek nih. Ada nina putu sinah dewek nih pianak ke pertama. Merte ane sujate ni maarti mati ulian kruna mertiu. Intaran ane nyinhayang punyan kayu intaran ane done manggo serana tatkala anake mati. Bih, serem niki adane wastan putu merte intaran yene ngereres suk semane nggih. Nggih lanturang titiang ane wau intaran ane done manggo serana tatkala anake mati. Ane pejanga di alise apang tatkala numadi alise luung cara don intaran. Tur tusing tuyuh buen mesulam alis cara artis-artis. Don intaran mungguh dilontari anggono loloh pina keubat tatkala anak ke negeri. Apa pedewekane eni ane mepiketan ngajak unduki entu? Tusing ada unduk buku gitu. Mula karman hidupe buku gini. Miribang arepang apang mati nanging tusing mati lantas ku tange. Yening anake mati jani ulian kena gering corona kujang si serana don intaran. Ngusudin lan ngayehang doge tusing dadi. Mekejang anggo prosedur uling tenaga kesehatan. Kerasa kewah sacan yening mati ulian kena gering corona. Yening deweke mati tusing dadi masalah. Yening nyen lakar ngusudin, nyen lakar ngelingin, nyen lakar nyumba. Mekalukan kenane putu merte intaran. Sujatene dewekne megantung pesan tekian tunangane. Tuah tunangane ane arepanga enu nyak nerima lanya dia nyalanin sisan angkihane di mercepade. Suba ade dasedina putu merte intaran ditu mekarantina di hotel ane siapa ngajak pemerintahe. Mekejang timpalnya ane dadi pekerja migran Indonesia utawi PMI mulihanga ke daerah masing utawi daerah asal. Ane uling Bali ada aja ke 102 dase mulih ke Bali. Saja buku tuturnya beli Sudarma, jani PMI mekejang memusuhin, orang mekejang mulih ngaba penyakit. Ipidan mulih orang bos, sewileh liu ngaba pipis. Saja anaking orang, yening dijeleke tusing ada nyak terima, yening diluunge apa buen liu ngaba pipis, mekejang ngakuin nyama. Nanging tusing mekejang buka ketu. Ada masih hani ulian awang kengken sujatene gering corona entu lan ngelah rasa menyama ane las carie. Tusing kanti nolak nyamane. Menyen urin nerima krama lan nyama gelah. Gitu ada masih ane ngelah kena. Putu merte intaran anu negak di kursi samping bali tongosne mesari. Peliatne anu joh sawat mompong langit. Sambilang mejemuh nantang matan ai, dewek ni enu sepet mepangenan. Saget telepon ni memunyi. Tinggalina HP ni. Saget nomor baru ane nelpon. Mekelu tinggalina HP ni. Nyen ane nelpon ni. Cira niki semeton sane nelpon putu merte intaran. Pedalam pesan kingih pedidina. Enten medui sire. Makin wenten ada sane nelpon sire niki. Nggih, lanturang malih. Apa tunangane nganggo nomor baru? Wih, ngejar limane putu made merte intaran lakar nyawab telpone. Lantas nguwane nang raga putu merte intaran ngangkat telpon. Om Swastiastu, sire niki nggih. Om Swastiastu, sarang putu merte intaran nggih.
meklesek kenahne putu merte intaran sambil ngunjal angkian. Putu merte intaran ngingetang munyini entu. Miribang munyini entu sesai pirengange munyi alus ban-ban ane setate ngai putu merte intaran liang bagi. Nggih nike mok made tiang sampun niki putu putu dijeni uling mekelu mok made ngalie nomor HP putune. Nomor putunane pidan hilang. Ulian HP mok made ulung dipeken tusing tepuk buen. Astung kare mok made man metepuk ngajak kurenane Sudarmo. Ditu lantas mok nakonang nomor HP putune. Prejani putu made merte intaran caket sing nyidang memunyi apa. Iyeh peninggalane ngerebeng. Buen sangkaning sedih. Boye je sangkaning sedih. Nanging ulian kenah nek lega pesan. Putu. Pirang munyian mok made nih? Buen mok made oke. Negesang metakon. Lantas putu merte intaran mekesiab lan ngenggalan nyautin. Nggih nika mok made. Munyin mok made nih pedas pesan pirang tiang. Dawak putu jagi berangkat pulih tiang nelpon mok made naging nenten nyambung. Sekat punika putu tan purun malih nelpon. Nantu subuh ulian HP mok made hilang. Men putu buen pidan suut mekarantina. Mok made mana urto oleh kurnane Sudarmo. Malih petang dina nika mok made. Nah, kene tu Kang Wang malu jani duen titah gurun wisesa apang makejang pada luung. Dumada putus tata rahayu lan seger ditu. Ingat jaga kondisi lan istirahat. Nggih nika mok made matur suksemedahan. Lantas mati ange HP-ne ngajak putu merte itaran. Sujatine dewekne anu dot mekelu metuturan. Nanging kenahne kimut. Ada rasa pelih di kenahne putu merte intaran ulian mekelu sing mekabar. Apa buin dewekne mekita metuturan mesadu ngajak mbok made. Uli sekat ento mbok made tusing buin nelpon miribang mbok made sebet. Sewireh nada sare putu merte intaran ngemati yang telepon. Ada rasa pelih di kenahne putu merte intaran. Mekita dewekne nelpon mbok made lakar ngidih pelih. Nanging putu merte intaran tusing bani. Suba 2 minggu putu merte intaran mekarantina. Suba ping pindo dewekne mecek swab lan hasilne negatif. Ditu lantas putu merte intaran oraine ngimpesang barang-barang ni lakar mewali mulih. Putu merte intaran buen runtag kenahne. Mulih kije. Tiang tusinglah umah. Tusinglah beraya, tusinglah desa, tusinglah nyamu. Apa buin guru rupake? Kije lakun tiang pak. Gitu petakonnya putu merte intaran teken petugase ane ada ditu. Saget ada anak nganggon masker nyautin uling duri. Mai tuh mulih ngajak mbok nongos buen di yayasan cara ipidan. Duh. Terharu pesan titiang sarang mbok made niki nggih. Sekadi punika pejalan hidup PMI utawi putu merte intaran sani dados PMI Pekerja Migran Indonesia. Dumogi cerpen puniki persida keambil tetuok nyane ring semeton-semeton sani medue semeton utawi tetangga utawi pisage sani dados PMI utawi Pekerja Migran Indonesia. Maka sami mewah, maka sami ring kondisi sanin sulit utawi mewah nih. Sakewanten yening dados mangde medue rasa malih yening wenten kahanan sekadi punika. Yening sampun mecek swab taler hasilnya negatif, mangde kelas caria keterima malih kenten. Riantukan punika taler semeton iraga sareng sami dikiring Bali. Inggih semeton titiang sareng sami asa punika iwawu cerpen sane memurde PMI sane kekawi oleh Bli Nyoman Agus Sudipto. Dumogi cerpen puniki persida dados inspirasi nggih ring kawentenan jagat sekadi manggit. Riantukan ia diaston wenten sekadi pandemi corona puniki mangde tetep iraga waspada sakewanten nenten panik nggih
Yening wenten berita utawi gatre ini corona mangde setat semangat puniki semeton titiang sareng sami inggih wantah asa punika sane persida aturan titiang rahinane mangkin yening wenten iwang titiang iwau ngewacen utawi nenten munggah ring kayun titiang ngelungsur ageng rene pengampura puniki matur suksema om santi 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 om.